emakhosini kubalulekile ukwazi okay okubalulekile ithi ngibeke njalo okubalulekile okufanele ukwazi mayelana nokuhlolwa ukuhlahlubwa three things to know that are very important ekufanele uzazi ukuthi ukuphakama kwakho uthi uyohlola kuyenzeka ukuthi uyomosha into zakho thola ukuthi impilo yakho beyingcono uyomosha kukhona abantu vele amaphupho abo yiwona abalidayo ukuthi bakuphi nendawo ngokamoya umoshe ngokuthi uhlole ngoba we've got leyo ngeke siphikise we've got abaprofeti nezinyanga ezithanda ukuhlaba emoshele abantu abaningi lonto leyo abantu abaningi bamoshe ngokuhlaba nezinyanga nabaprofeti iyona into engiyitholayo ke masihlola abantu emsamo kuyenzeka ukuthi wenza insebenzo yakho uhlaba isilwane kanti ishaye emsamo like for example iyenzwa yini uma kucuphiwe lapha emsamo ngendaba yesilwane yonke into ozoyihlaba inkukhu imfene or yini ezokhipha igazi inyoni uwazi ukuthi iyoshaya kuphi isilwane yiso esisophakama ngoba yini into esabekayo ngaloko it's because of abelaphi bendabuko abaprofeti akuseseyibo bangempela ngoba sebenza ngenjwayelo into abayifundiswe la abakhule khona thiwa umuntu makanesilwane kwamele umkhiphe ngalendlela kanti izilwane azifani kunesilwane osiphiwa umthakathi kunesilwane sasekhaya ngeke uzikhiphe ngokufana kunesichitho ofakelwa yini abantu bangaphandle nofakelwa idlozi ngenxa yokuthi badinga ulungiso okuthize angeke uzikhiphe ngokufana so inyanga nabaprofeti sebayenza injwayelo ukuthi makuyisichitho basikhipha njengayo yonke into kodwa ezasemsamo you must know ezibamba idlozi isichitho sedlozi kwamele lento yenzayo uyiyeke noma kube khona amacala alungiswayo not ngomuthi ngicela ukuna-understandisa into eyi-one umuthi akusiyona inkulumo yedlozi yebo leyo nyanga angaphiwa umuthi ukuthi anilaphe ngento nje kodwa inkulumo yedlozi ayitsheli ngokuthi thatha umuthi wenzeni uma ithi thatha umuthi wenze lokho kusuke kuyileyo nyanga ene communication nedlozi lakhe but now inkulumo yedlozi eyomsamo makakunceda inkulumo ezifana nokuthi asihlambululekanga sinamacala athize izinkulumo zayo umuthi ama extras ingakho namhlanje uyocela uncedo ucela ukuhlola kodwa ufakelwe umoya wokuthi uzongipha imali lapha until khona namhlanje abantu ababhadala inyanga ngathi babhadala itithe esontweni khona abantu ababhadala abaprofeti ngathi babhadala amatithe uthembele kuye umprofeti lokwamshaya nje imali eso uyayikhipha so yingakho ngithi kukabili itsila uyoqalela phansi inkinga zakho noma ziyolunga asazi kuyenzeka ukuthi manje ekuhloleni kwakho ulungisa izinto ziphe only 3 months uma ungaboni umehluko phuma kuye ngoba uzoloku uhlala umsponsora ngemali those are things is very important ukuthi nawe notice kodwa ku dangerous ekuhambeni kwakho kuyohlola wazi ukuthi uyelani ingabe uyela ukuthi nothakatha umuntu then boye kunyanga mthakathi bongayanga enyangini so kuyenzeka ukuthi lo mthathu uzocela uncedo kuyena uzobuya thakathe wena remember ukuthi mawuza esigodlweni somuntu uyazi ukuthi kunezimpi azilwayo so uyathela qhele ngezinto zokuthi abantu beze kuye abantu kunemimoya naye emibi emphikisa ukuthi kungeza abantu la so leyo mimoya iyenze ukuthi ithole wena because of your weak ugcina sowunceda umuntu ekufanele angakuncedi baningi namhlanje abakhejekile la abahlole khona sengiyenza number 2 no number 3 kule nkulumo yami kuyenzeka ukuthi mawuloku uhlola sobambekile sebakuthakathile uthakathe ubaniyo lo nyanga nomprofeti
baningi abantu namhlanje abasebenzayo abaya emisebenzini kodwa imali yabo abayiboni kodwa umuntu obenefitayo the more you work hard kubenefita umprofite lo yekuye noma umthandazeli ithwalo ziningi yes kuyathwalwa ngawungazi mangala ukuthi hayibo abasemsebenzini bakhona ukuyenza into ezinje kanje ngemali zabo mina eyamihlala iphelele emoyeni imali yami yalahleka iyayenzwa lonto leyo so ngicela uvula amehlo it's either uyolanda ama problems noma ayophela kuyodependa ngokuthi uye kubani emakhosini please don't forget to like and subscribe